Dobrodošli, dragi moji. Evo, danas je Vlada odlučila malo da se družimo. Pa se, da vidimo, odlučila sam da vam pravim jednu kuruzu na naš bosanski tradicionalni način. I kad stavim kuruzu peć, mislim da ću da napravim jedan burek sa sjeckanim mesom. Kaže ona čovjek, kaže ona brata, okavan se kupusa. To je lagano, daj nešto na oklagiju. Pa evo, ja sam odlučila da to danas podijelim sa vama. Sad ću da malo ja to približim kameru, pošto se sama snimam, da možete da vidite kako ja to pravim. Tu imam za jedni 2 kg kukuruzovog brašna, to se kod nas kaže u Bosni sitni žutac. To su oni sitni kukuruzi domaći, to sam, da vam pravo kažem, kupila u Bosni. Sad ću, ja sam prokuhala vodu. Ja u kukuruzu ne stavljam ništa, samo brašno i prokuhana vrela voda. Sad ću ja da to počnem mislim, lakše mi je u ovome zakuhati, pa ću onda samo na stolu obraditi. Pa ćete vi da vidite. Baš kad sam bila zadnji put, rekao, haj, ono žurla, rekao da kupim jednu kukuruzu u pekari. Ljudi moji, ne znam ja vama kazat. Ja kad bi radila u pekari, ja to, brate, ne bi ni prodavala. To ti ne možeš ni nožom raskinuti, kamoli ovako. Eto, jedino možda u slatkom mlijeku da zadrobite pa da prokuhate. Ovako u kiseli jogurt nema šanse da se jede. Sad mi tu još treba vode. Sad su nešto izmislili kao dodaju šećer, dodaju... Ništa ne ide, ja znam koliko su mene naučili stari da tu ne ide ništa. Samo kukuruzovo brašno i vrela voda. Ajde, reko, dok kukuruza se ispeče, ja ću da zakuham juhku, pa da razvučem na brzinu jedan burek. Da ne jede čovjek više kupusa, oslab će. Popustat će malo. Rednu sam uključila na 200, tako da ću je peći na 200, pa vidjet ćemo ako treba da im pojačati temperaturu. Jer ne smije ona tako imati baš puno jake temperature, da pregori pa da unutra ne bi ispečena dobro. Ja znam prije kad sam pekla u Bosni dala me šparet i ono fino istihaj pečeš i onda već kad bude skoro gotova onda malo pojačaš vatru. Tako i da je na strujni pečem, isto tako. Ne pojačavam temperature. Bit će ovo bogam golema kukuruza, nema veze. Malo ću podijelit. Što kažu sevapje. Uvijek kaže u životu, ne moraš očekivati da nešto dobiješ ako ne podijeliš. Pa ono koliko možda nekom više znači ovaj komadić kukuruze, nego ne znam šta da mu daš. Eto, ja je stvarno volim, a voli je boga mi moj jest. Bilo kako, bilo u slatkom mlijeku, bilo u jogurt, nije važno. Sad ćete vi da vidite kako ću ja to lijepo tu da istresem sve. Na sto. Pa ćete da vidite kako ću ja nju da završim oko Bogda. Jes vruću, ali vruću se mora i raditi to. Tu sam ostalo malo brašna ako bi trebalo zaoblikovati fino. Će da bude kukuruza samo tako dobra.
Ja sam nju samo eto zamiješala u toj vangelu da mi je lakše. Sad ću ja nju tu fino da doradim. Biće to kuruza golema. Vruća. Ali biti jest to da je vrućo, da bi to ispalo kako treba. Evo nema nam ni snijega, nešto je malo kao i otoplilo. Ali dobro bi bilo da bude još malo snijega, da malo izvuče ove bakcile sve. Sad ću ja malo ovako fino da pospam brašno i da ja to fino sastavljam. Imam brašno još domaćeg za pšeničnu maslenicu ili maslenicu, kako hoćete. Kod nas se Bogom kaže maslenica, ja ne znam kako gdje. Sve jedna je ista pita. Morat ću i to da napravim isto. Ali takve neke stvari, ja baš kad pravim ono što imam želju da podijelim sa vama. Danas čovjek radi, ja ne radim. Rekao idem ja skovat koruzu, ali za koruzu baš trebate malo i više vremena da se ispeče i što kažu svašta nešto. Sad vi samo gledajte kako se to fino sve sklapa u jednu hrpu. Sad ćemo ovo sve fino da pokupimo, da ne ostaje ništa, što je god moguće pokupi. Bogom će kuruza biti golema. Bogom 1 sat i pol vremena se ona mora peći, da bi se ona fino ispekla, da bude kako treba. Evo vidite kako ja to fino sve pokupim, da ništa ne ostaje. I važno je da ti nju dok je ona vruća da se ne hladi, da ti nju sklapiš ovako fino. Tu je neću više, stavit ću je u svoju tesiju, pa ću je još dotjerat. Tesiju ja ne podmazivam, samo ovako pospim brašno. Sad ću tek da oblikujem tu. Samo ostanite uz moj video i pratite moj postupak. Evo ovako. Pa ćete da vidite kako će fino gore da pomažem, da ne dobije onu svoju korcu, fino boju, da porumeni. Kuruza Boga mora peći 1 sat i pol vremena, kao što sam rekla. Vidite. Sad samo da operem ruke pa da je pomažem.
Sad ću ja nju da sa kiselom smetanom, malo po vrhu. Da ona meni fino ne puca kad se bude pekla. Evo vidite. I sve što se ono fino nije oblikovalo, s tim će se da se doradi. Evo je mašalna ko... Volim ja boga mi puru sa domaćim brašnom, ne znam kako kažete, ulivač. Krompir i ono kurzovo brašno, pa onda kad se ona fino zapeče, stavite jaja i vrhnju odozgo i polijete, ma samo tako bude dobro. Moja kuruza bi sad išla na pečenje, pa se mi vidimo u nastavku sa burekom. Moja se kuruza peče, sad ću ja da nastavim da zamiješam jednu juhku za burek. Tu imam brašno i jednu kaškicu malu soli. I stavit ću malo ulja. Možete da stavite i da ne stavite, sve kako hoćete, eto da se malo prije razvijem bolje. I razvijat ću na okladiju, neću razvlačiti. Tu imam laku vodu i počinjem sa miješanjem. Kuruza je uzmršala svu kuću, kuća miriše sva, komplet. Pravo ono zimsko doba, kad se to jede i kad je to sve slatko. Čega ovo meće ovako? Eto imam i meso koje ću narezati tamo dok ja završim sa juhkom. Juhka će fino da otpusti. Među vremenu ću ja meso da pripremim. I u taj burek sjeckani ja stavljam samo bijeli luk, ne stavljam crveni. Vidjet ćete kad budem pripremala meso. Sad ću ja nju samo fino da tu još dotjeram malo. Namladim. Juhku morate zakuhati preko noći, ostaviti u hladilnik. Ako na primjer ovako hoćete sutra da razvijate nešto i samo izvadite prije jednu na pola sata na sobnu temperaturu. Ja sam fino, vidite kako sam fino dobro svoju juhku obradila, tako će se ona bolje da razvija. Evo vidite kako fino izgleda, mekahno. I sad ću staviti svoju malo posudu od malo ulja. I tu ću da pustim svoju juhku dok ja isjeckam meso, pa se vidi. Evo, ja sam narezala svoje meso, evo pogledajte na kocke, što se moglo sitnije. I tu imam jedni pola glavice bijelog luka, koje sam evo nasitala na sitno. To ću sada stavim u burek.
mislim u meso. Bijeli luk je taj koji daje šmrek da bude burek ukusan. Stavit ćemo ovako jednu kašiku soli. Tu u taj burek ja ne stavljam vegetu, a vi sve stvar ukusa kako volite i biber po želji. Biber mora da se osjeti u tom bureku da... I stavit ćemo za 1-2 kašike ulja. I to sve fino promiješamo. Pustimo da stoji dok ja razvijem našu juhku, pa se vidimo u nastavku. Evo, moja juhka otpustala, odmekšala, evo sad ćemo da razvijam. Evo pogledajte, dragi moji, kupila sam sebe evo novu uklagiju, evo vidite, u Bosni. Pa da je sad isprobam da vidim kako radi uklagija. Možda cah ide brže. Ne ide, to sve zavisi ruke kako radi. Uklagija je svaka dobra. Ko zna? Moraš znati. Evo vidite kako moja juhka napreduje. Da ja to sve radim sa uklagijom. A onu pitu kad pravim sa mljevenim mesom, pa zamotavam, onda isto malo juhku pa je razvučem malo na ulju. A za ovaj burek uvijek se razvijam sa uklagijom. Da malo odmaknem pa... Evo ovako, tenziju sam podmazala i sad samo stavljam juhku. I redam ovako fino meso koje sam pripremila. Biće kuruze i bureka za večeru. I ovako svaki je drugi ovaj ja polijem sa uljom malo, neću baš puno da bude premasno. I nastavljam samo sa slaganjem. Bez vrge ništa. Ništa nema, vrgo je za ovako. Kako kažu, sve su pite pitice, samo je burek pitac. Evo moja pita pri kraju. Rednu sam uključila na 200 da se zagrije. Još zadnji ovaj, stavimo povrh. Pokrijemo to sve, ušuškamo fino. A sad nam je bogam na redu da pravimo jednu sarmu. Sad to fino sve malo pospijem još dozvu s uljom i u vruću redu na pečenje. Kad bude burek gotov, se javim. Evo dragi moji, kao što vidite, moj burek frgo je gotov, ispečen. Evo pogledajte, jedna porcija za muža, jedna za mene i ima još pola tepsije. Tu sam uzela jogurt pripremila. Pa vi salatu šta volite uz burek, ne znam. Evo tu je i moja kuruza. Evo vidite kako sam ja nju ušuškala fino. Zamotala. Sad ću vam da presječem. Da vidite. Kako izgleda. O je vruća kuruza. I sad, ne znam, pušta ćemo drobiti. Ja volim u slatko mlijeko. A ovaj moj volim kiselo. Evo, pogledajte.
Vidite kako je to mekano, vidite. Nož ide ko... Evo, pogledajte. Pogledajte tu moju kuruzu. Eto. Zar to nije prava naša tradicionalna, već neko možda i zaboravlja već tu hranu i to. Ali ja još uvijek kuham i pravim i volimo svi jesti. Pa eto, pogledajte moj video od početka do kraja. Ako vam se svidio danas moj video, komentarišite, lajkujte, pretplatite se na moj kanal. Opet ćemo nešto da kuhamo, ali ovako kako kuham, sprot snimam, nema nekih specijaliteta. Kod mene je najviše naša bosanska hrana, ja neke specijalitete to baš i neću da pravim. Ja najviše vjerujem u klagiju, pitu i tako to možda sad budem pravo ulivač ostali mi kurizovog brašna na svoj način kako ja pravim to, kako se je pravilo prije. To bi bilo to za danas. Budite mi živi i zdravi. Ćao.